drage Mitručanke, dragi Mitručani, prenosim vam najsrdačnije pozdrave ministarke prof. dr. Darije Kisić-Tepavčević i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja i naših kolega iz Ministarstva kulture, poštovani direktore, dragi domaćini iz lokalne zajednice, uvaženi prijatelji iz ambasade Ruske federacije i Ruskog doma, iz dobrovoljačkih udruženja. Počastvovan sam što sam večeras na ovom mestu, ne zato što sam na određenom položaju u ministarstvu koje se bavi ovim poslovnim pitanjima, već naprotiv to što pratim kao čovek i kao neko ko se bavi pitanjima u oblasti. Večeras je Mitrovica bogata za jedan važan istorijski i kulturološki događaj. Ovo je vanserijska izložba u posebnom značaju. Ja sam to zahvalan profesoru Timofejevu i na ovim divnim rečima i na ovoj besedi koju večeras vama darimo ovde. Mnogi će gradovi u Srbiji ostati usrećeni što neće imati prilike da vide sve ovo što večeras Mitrovica ovde ima. Srbija je svoju nezavisnost stekla tek posle nekih 7 i nešto decenija pored. Niti u Marićevića Jaruzi, niti u Takovskim ustankom, već negde Ičkovim mirom, pa onda Beličkim sporazom između Maraška i kneza Miloša, pa Šerifim i Veratom, pa predajom gradova knjazu Mihajlu, da bi tek nakon Nevesinjske puške 9. jula 1875. godine otpočela ta čuvena takozvana jedna od poslednjih faza velike istočne krize, gde su srpsko-turski ratovi i prvi 1876. godine i drugi godinu dana kasnije doneli nešto što se zvalo teritorijalno proširenje, a što je trebalo braniti na Berlinskom kongresu i tek odlukama Berlinskog kongresa 13. jula 1878. godine i proklamacijom knjaza Milana narodu Srbije od 10. augusta Srbije međunarodno pravno stekla subjektivitet i bila priznata kao najmlađa hrišćanska sestrinska država u Evropi. Dakle, to je proces koji je dugo trajao. Međutim, taj odnos između Srbije i Rusije, između onog srca koje je posađeno od pukovnika Rajevskog u manastiru Svetog Romana, koji dan danas tamo stoji, svojom energijom i svojom snagom i danas obasjava srpsko-ruske odnose. Ne treba nikada zaboraviti i pomoć bratske Rusije u Balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu, intervenciju cara Nikolaja prema silama Antante kada se izmučena i napaćena srpska vojska našla na obalama Jadranskog mora, na Albaniji. Da nije bilo te intervencije, verovatno da od ostataka vojske ne bi ostalo ništa. Takođe i rusku pomoć i rusku podršku i u Drugom svetskom ratu i naravno rusku pomoć u ovim poslednjim ratovima koje smo vodili. Nekako smo uvek ostali upućeni na tu našu bratsku rusku podršku i pomoć. General Černjajev i ruski dobrovoljci su ostavili dubog trag, kako u vojnom, tako i u drugom smislu. Bilo i onih ljudi koji su došli u Srbiju i posle 1917. godine, koji su i nauci, i u kulturi, medicini, i u građevini, kao Nikolaj Kasno, dali veliki doprinos Srbiji. O tome će vjerojatno biti reči nekom drugom prilikom, a danas, evo ja vas pozdravljam i završit ću ovo svoje izlaganje rečima Prohora Višnjina ili ti Svetog Serafima Sarovskog, čiji je danas dan. A on je rekao ovako: može li čovek da se ne raduje videći sunce telesnim očima? A koliko veće radosti nastaju kada čovek unutarnjim, duhovnim očima ugleda sunce pravde Hrista. Tada se uistinu raduje anđelskom radošću. O tome je apostol rekao: naš je život na nebesima. Očigledno da ta nebesa i svetla i sunce sa Svete Sofije koje obasjavaju i Moskovsku Rusiju i Kijevsku Rusiju i ova naša polja srpska u srpskom svetu na ovim prostorima jesu nada i snaga da prevaziđemo sve muke i probleme. Neka ova izložba bude otvorena. Hvala.